Fa re di simolola tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o solofeditse modulasetilo wa ntlo ya dikgosi puso ga borone fa puso e tla tswelela ka go tlotla le go lemoga seabe sa bogosi segolo jang mo go bopeng le mo go riteleng puso ya batho ka batho. Fa amogela modulasetilo wa ntlo ya dikgosi kwa ofising ya gagwe mosong ono, tautona Masisi a re puso e tla bopa megopolo e bo ya abelana le ntlo ya dikgosi go tlhabolola tsamaiso ya therisano gareng ga ntlo ya dikgosi le puso. Gore ne rena le morero o montle wa Setswana o ke eletsang gore o tswelele o gole o none e be le ba bangwe ba tsema le bela mo tsamaisong ye gore morero wa go te morero go toa gore rwa eng kae le bomang jang ke simolotse hela ka ona ke simolla go nna mmusi wa lehatseleng ke tla tswela ka one le ha modimo ka re thusa ra boela kana ona le sego le ba se nela ruri na ra ikopela ya ha re ka ikopela be go arabesega ra go tsweledisela go ke batla gore be ke le phutha e be rera ke le rolela gore ke eletsa gore ke tswelle jang ke le solohetse gore I will forever respect the institution ya bogosi and expect nothing but reciprocation. So maikelo ko re bereke sentle mmogo re tshwaragane dikgantse tsa go mekamekana le pelo tsa batho. Mme re go leboga Your Excellency ke le go simolopong for your great leadership. It's like more the past 5 years re bone go etela dipelo bo supagetse ka nako ya COVID bo supagetse mo maganong a harologane ka rentse ra bona ya puso the transitional national development plan re bone gore merafe ya roma in terms of the projects ba tsile go benefita ka tsela e ntseng jang mo go tlhabololeng magae a rona re lebeletse le manano a mangwe a farologaneng a bodiredi ka go harologana and the ministry ka go harologana ba ntse ba ta go ntlo ya dikgosi ba ta gore le go isa ka manano ao. Re dikgang di eme jalo puso ya re itlamile go ema nokeng Mahama wa go dira dithoto mme seo se le botlhokwa mo go tswakanyeng le go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Se se tlhalositswe ke tautona Masisi kwa pulong semmuso ya Phutego kgolo ya Local Manufacturing Summit e simolotseng mosong ono mono ga borone a rutlepego ka mojadi Mokibelo. Go tswakanya itsholelo ke nngwe ya dintlha tsa konokono tse lehatshe leno le dumelang e le bokamoso jwa lehatshe la Botswana mme mo godimo ga mo lenaneo la thomontšha le gatelela maiteko a go hetogela go nna lehatshe la itsholelo e ga go dingwana ka ngwaga wa 2036 mme ke ka mo go leng botlhokwa go nonotsha go thabolola le go ema nokeng mogama o wa go dira dithoto mo go nneng pinagare mo kgolong ya itsholelo ya monogae. The manufacturing sector has proven to be the engine of growth for many economies around the world. The rapid growth of what we have now come to call the Asian tiger economies was powered by the manufacturing of goods for domestic and export markets. Botswana should also use the manufacturing sector to boost her GDP growth through creating the urgently needed quality jobs in a host of mining operations and in the emergent industrial development linkages and a supportive service sector. Mo go tshwaraganeng Mohama wa Mepo o nnile le letsogo le le ga godimo mo go emenokeng dikhamphane tsa monogae tse di dirang dithoto. We need to be taking all our manufacturers through a process of ensuring that they manufacture goods to the correct standards. We've already engaged Botswana Bureau of Standards, BOBS, to draw up standards that our manufacturers can use. And I think it's worked very well in terms of ensuring that we get those standards verified. You'd note that the mining sector or mineral resources have finite minerals, and life of mine reserves in Botswana are now measurable in years rather than decades, as the mines are running out of high-grade ores. Therefore, the time is now for the manufacturing sector to be a targeted area of growth in trade, supported by policy frameworks such as Africa Continental Free Trade Agreement
as well as global markets like the AGOA. Phuthego kgolo e tsweletseng e tla itebaganya le dikgang tsa popoto di akaretsa tumelano ya go tsamaisa kgwebo gareng ga mahatshe a Aforika kgotsa AfCFTA, selebego sa mohama wa go dira dithoto, mmaraka wa thekiso ya dithoto kwa ntle ga lehatshe leno, ga mmogo le dikgwetlho tse di lebaneng mohama o le go ta ka tharabololo go yeng pele. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Re sa le fo moeteledipele wa Business Botswana Reneo Ngwako a re lekgotla la meepo le tsweletsi ka go ema dikhamphani tse di dirang dithoto nokeng ka maikaelelo a go godisa mogama o le go netefatsa gore lefatshe leno le dira dithoto. Fela Re Ngwako o boletsi fa go tlhokega gore dikhamphani tse di ikemetseng di thuse puso go godisa mogama o ka go beeletsa mo go one. Re Ngwako o na bua se kwa pulosemmusong ya phuthego ya bana le seabe ba mogama wa go dira dithoto. Ke lebogile Re Dipotsane wa bega. Irile a bua kwa pulosemmusong ya mohama wa go dira dithoto. Re Ngwako a re le ha mohama wa meepo o ntshitse lehatshe la Botswana mo lehumeng ke nako ya go bata methala e mengwe ya go tswakanya itsholelo. O kopile dikhamphani tse di ikemetseng tsa mo gae le tsa kwa ntle go beeletsa mo mohameng wa go dira dithoto ka go tshwaraganela dipatlisiso tsa go dira dithoto tse dišwa le go amogana dikitso tse di tlhokagalang go tsamaisa mohama o. It's safe to say that manufacturing is a long-term project and should be given the time and space for it to achieve its objective. There is a growing number of manufacturing projects that have go dira dithoto ke tiro e tona e tsang nako ka mo re tshwanetse go nna pelotelele re thusitse dikgwebo di le mmalwa tse gompieno di itshetetseng. Period under review, one other local entity has commenced earth-moving vehicle manufacturing in the country, albeit value-add as opposed to starting from scratch, but it's a very commendable effort, and I think it's worth a round of applause. UNDP has a global private sector strategy which stresses value addition and value chains development as catalysts towards a dynamic. Maikelo a rona ke go thusa lehatshe la Botswana go nna le itsholelo e tsamaisiwang ke dikhamphani tse di ikemetseng. The African Continental Free Trade Area Agreement and other trade agreements that facilitate trade by the Botswana private sector. Mohama go dira dithoto o ka thusa go thama mebereko. There is direct employment creation and indirect. Indirect ke bua ka di spill off because our product is wa ke di carpentera. Ba no gore ba independent, they take our product and use. Tsholelo a rona ke go thamela batho ba le 50 ditiro. But directly with the expansion, we are looking at creating at least 50 employment to Batabaho Mudubu specifically, neighboring surrounding like Bo, Molapolola and other villages. We started small-scale manufacturing in 2020, where we did the sun hats, and just basically that. Thank you very much. We are Bagpiper and we are manufacturing juices and milk. We do pasteurized milk and we do Madila. On the beverage side, we have so company ya rona e dira dithoto tse dintsi di tshwana dinotsi di le Madila. We have an orange squash and we have the vinegar and the fusion, the smoothies that we are making. Re Ngwako go thaditse setšhaba go reka dithoto tse di dirilweng mo gae ka seo se ka thusa go godisa itsholelo le go rotloetsa phadisano gare ga dikhamphani tse di dirang dithoto. Ke o lebogela Re Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. Masole a Botswana le America a mo ikatisong go tlhatlhelelwa dikitso ka go tsibogela seemo sefe fela sa tshoganetso. Moeteledipele tota wa masole a Botswana Major General Joseph Selo a re ikatiso eo e tla tisa botsalano jwa lefatshe la Botswana le la America ka jaana bobedi jo bo setsi bo bereka mmogo go tsisa kagiso kwa mafatsheng a tsogetsweng ke makubukubu. Major General Selo o buile se a simolodisa semmuso ikatiso eo maabane. Ke lebogile Re Dipotsane wa tswelela. Masole a le 750 ke gore 750 a tabo a tseni ikatiso ya Southern Accord 24 bontsi jwa bone ba tabo ba tswa mo sesoleng sa Botswana. Ikatiso e tla tshwarelwa ka kampeng ya Thepephatshwa le a Shoshong ha dithuto puisano di tla tshwarelwa ka Gaborone Technical College. It is in no doubt that the complex security environment that our militaries operate on today
malatsing a sesole se lwantshana le dintwa tsa maraganateng go tsoologela puso le go tsosa mekubukubu e tsosang dintwa le thakathakano. Trick warfare, largely occurring in the realm of insurgency and terrorism in intra-state conflicts. As you can see, we have a lot to accomplish over the next 2 weeks, but I'm confident that together we will build the joint readiness necessary to respond to future crises and conduct bilateral peacekeeping operations. Re tla bereka ka nnata mo dibekeng tse pedi tse ditang la tse le re tshela mo go lone ga la iketa le batla re ntse re le malala-a-laotswe. Working with our partners is how we will succeed in tackling these changes while safeguarding the citizens that we serve. Esteemed generals, it is evident to me that this is how partnership works. Solo sa America sa kgoletse go thathalela solo sa Botswana dikitso tse di ta go disang sesole se. On the 22nd of September 2022, the BDF and the US North Carolina National Guard through the state partnership program, we signed a bilateral. Maesa Botswana la America dirile ditumelano tsa go disa botsalano ka go tshwara ikatiso ya mohuta o. And so this exercise Southern Accord is actually scheduled in that bilateral country action plan. So we're looking at doing readiness and building readiness for both the U.S. and the BDF. So that readiness is a broad brush of training that we do, whether it's women in peace and security. Ikatiso e tla itebagantse go thusa Botswana go nna le bokgoni ja go tsibogela diemo. Infantry training, platoon training type of activities, as well as disaster response and relief training as well. Major General Selo o kgothaditse bao ba batabong ba katisiwa go dirisa sebaka seo go ithuta ka go themo sesoleng sa America le go nna ba le malala-a-laotswe ha ba ka bitswa go thusa kwa mahatsheng a sele. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Gaborone. Motshwarelela mookamedi wa Botswana Public Health Institute Dr. Thebeyami Macheke a re ba tsweletsi ka go rulaganya lenaneo la National Health Emergency Response Operations Plan le ka lone lefatshe leno le tla ipayang mo tshiamelong ya go tsibogela tlhagogo ya malwetse ape fela mo isagong. Dr. Macheke o tlhalositse se mo phuthegong le bana le seabe ka go farologana maapane mono Gaborone. Tsholofelo Tombale le Alton Kgothalala ba latela. Bolwetse jwa COVID-19 bo sedimositse dikgwetlho dingwe mo mehameng wa botsogo lefatshe ka bophara go akaretsa le lefatshe leno. Dingwe tsa dikgwetlho tseo di na tsa baka dintsho tse dintsi fela thata. Ke ka moo lekalana la World Health Organization le itepatepantshe le dikgang tseo go leka go rarabolola seemo. Mangwe a maiteko ao a akaretsa go simolosiwa ga National Health Emergency Response Operations Plan mo Botswana. Re ntse re emela gore go nne le seemo sa tshoganyetso e be e le gone re tsibogang re sa dire mananeo a ka re kgontshang go tsibogela diemo tseo pele fa di nna teng. Le fa go ntse jalo re na le lekalana la Botswana Public Health Institute le le re thusang go dira ditlogamaano tse di ka re kgontshang go tsibogela maemo a motlhale o o sentle. Ka jalo se ke yone molaetsa wa konokono wa thutopuisano e. Maitlamo magolo a lekalana la lekgotla la ditšhaba la botsogo WHO ke go tlhomamisa gore mafatshe a dira mananeo a a tsepameng a ka thusang go fa kaedi gore a ka tsibogela diemo tsa thuso ya ntlha jang ka tsela e e siameng. Re Macheke o gateletse botlhokwa jwa maiteko ao a supa fa e tla nna lenaneo le le akaretsang bana le seabe ka go farologana. Go na le ba temothuo, lephata la tikologo, metsi le makalana a mangwe a ikemetseng e se ya puso, CDC, WHO le Red Cross. Barutegi le bone ba teng gonefa. Re na le ba UB le BUST ka gore dikgang tsa botsogo di ama mongwe le mongwe ka jalo go botlhokwa go akaretsa botlhe. But it affects everyone, so everyone has to be part and parcel of this whole plan. I wish to commend you, Dr. Macheke, and the BPHI for ensuring that Ke eletsa go leboga Dr. Macheke le BPHI go bo le bone fa go le botlhokwa go akaretsa bana le seabe mo dikganyeng tse. Ke itumedisitswe bogolo thata ke bona le akareditse dikgaolo go nna bontlha bongwe jwa thuto tse mo bekeng eno ka gore ke kwa dikgaolong kwa bontsi jwa ditiragalo di leng teng. Because it is in the district where things happen. Tlogamaano kakanyetso ya lenaneo le
e solofetse go wediwa ka Labotlhano pele go tsenwa mo legatong la ditshekatsheko. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Fa re gatela pele ka dikgang tsa rona, barui ba khamphani ya Future Genetics ba kgotse dikhamphani tse di ba emeng nokeng mo mosepeleng wa dingwaga tse 3 mo tirong ya go tlhabolola temothuo ka go tshegetsa ditshupo ngwaga le ngwaga kwa kgagodi. Di bui kwa moletlong wa kabo ya ditlankana le dijo tsa maitseboa o neng o tshwerwe kwa Phalape di ntshitse bopaki ka botlhokwa jwa go rotloetsa maiteko a balemi barui le maduo a akaretsang tomagano ya dikgwebo. A re utlwa Karabo Molusi ka dintlha. Ba ke bangwe ba bagwebi ba batla gakologelong ka seabe se ba nnileng le sone mo ditsong tsa maiteko a khamphani ya Future Genetics a ditshupo tsa temothuo tsa ngwaga le ngwaga le thekiso leruo ka palabalo. Ba re ba lemoga temothuo jaaka motswedi wa itsholelo o hetlang tomagano ya dikgwebo go tswa ka didirisiwa, dipeo, menontsane le ditirelo tse di rekwang ke balemi barui fa mo ntlheng e nngwe ba kwala dijo le ditirelo tse di tswang mo mohameng wa temothuo. Tonight we celebrate not just the achievements of Future Genetics, but re lemoga seabe sa Future Genetics mo go nonotsheng dikgwebo tse dingwe mo itsholelong ya kgaolo eno. Tshwaragano e senotse tomagano ya dikgwebo. Network of interconnected business. Ke fano go tla go leboga tota. Monyetla o re o neetseng as Future Genetics gore re nne part of you. I don't see this as sponsorship as such. Ke bona e le lenyalo. We are also attuned. Re lemoga gore kabakanyo ya itsholelo ga ya ikaega fela ka meepo ya akaretsa mehama yotlhe ya itsholelo jaaka mo sebakeng se re bua ka temothuo. In this particular case, farming. Ke batla re ke le leboga thata le di-sponsor tsa rona gore re haka lona le re godisitse tota go simolola gore simolotseng teng ke ngwaga wa rona wa boraro mme mo ngwaga wa boraro go supagetse gore Future Genetics ya go kae jaanong go botlhokwa gore mo mosepolo wa rona re o tsamayeng rote re seka ba ra kgaogana ga re kgaogana re dira gore ba re le ka gore re ba rotloetse kwa le bone ba seka hitlhela dilo tse dingwe. Le fa ba itemogela kgolo le kemonokeng barui ba re keletso ya bone ke go ngoka barotloetsi ka go farologana gore ba kgone go tsweledisa tema ya go thusa lefatshe leno go tlhabolola itsholelo. Mme dingwaga tse di fetileng tse re ntse re goga ka thata tota komiti e tshwere bothata e le gore dithuso di a thaela go tswa ko barotloetsing ba ne re ka ba bona go tswa mo mokhutlong letselegatshe mme hela ngwaga ono sello ne se le botoka re kgona gore re tshware ditshupo re bore di wetse di-breeder tsa rona ga ne go thaela teng ba kgona go tsenya lebogo mo pateng gore ba kgone go taleletsa re kgona gore re wetse tiro. Lenaneo la Phirimane le ne la garelwa ka go abela sekolo se segolwane sa Kgatadimo kwa Kgagodi melora le didirisiwa tse di tla fiwang bana ba ba nnang kwa sekolong e le tsela nngwe ya go nonotsha tshwaragano le morafe. Karabo Molusi, BTV News, Phalape. Banana ba rotloeditswe go ikgapha mo ditirong tse di saeletsegeng tsa borukutlhi le go dirisa ditage gareng ga tse dingwe ka jaana ditiro tseo di amaisa go ya bone. Se se builwe ke ratoropo wa Francistown re godisang Radisego kwa mogwantong o neng o rulagantswe ke kereke ya St. John o maikaelelo a one e leng go kokoanyetsa kereke eo madi a go itlhabolola. Termakgoeng wa bega. Maikaelelo a mogwanto o ke go kokoanyetsa kereke ya St. John mo Francistown madi mme kereke e dira jalo gape ka go laletsa bangwe bagolwane ba toropo. Ratoropo wa Francistown re Radisego o ne a bona go le maleba go dirisa sebaka se go bua le banana ka jaana go na le matshwenyego mo toropong ya Francistown a bangwe banana ba ba senang boitshwaro jo bontle. O rotloeditse banana go nna le boikarabelo ka jaana e le baeteledipele ba kamoso. Ke batla gore ke lore ke re se ke sone sebaka se lona le sone sa gore le simolle go itemoga lo itse gore bokamoso jwa hatsela rona la Botswana o mo matsogong a lona mo magetleng a lona lo ka tswa lo lebile botsadi jwa lona bo le hano lona itemogeng ka tsela ya hapegileng gore go na le mo go hapele ga lona mo go lebileng mo re sologetseng le go le gontsi mo go lona segolo bogolo lona ba le go letse mo tumelong ebile gongwe bangwe ba lona lo setse le kolo ebile ke reng itseng hela gore ha re le hatsela Botswana re riana re itse gore re motlotlo ka the generation e leng gore re ena le yone
Ratoropo o rotloeditse batsadi go nna le karolo mo matshelong a bana ba bone go ba itsa go anywa mekgwa e sa siamang mo bathong ba sele kwa ntle. Mo itemogelong e re nang le yone ke gore malatsi ana e ka re anong tiriso ya ditagi ya etegela e nna ntsi segolobogolo mo bananeng batsadi ba bana mo nako ya gompieno santse re sena tshepo le gone go itse gore ngwana a gago ga bua le ene seo se buang se mo kgopisa to what extent a ngotse go legelwa ke ngwana a gago wena o tswetse gore mo roma hela ka tletse go mo roma so ke ngwa dikgang tse ne ke bua ka tsone le mo go bone le bone batsadi ke ba kopa gore a re rapediseng bana ba rona ka gore tsela e ba e tsamaya mo nako ya gompieno gore mo letshogong ra ba buiga ga gore ga re itse gore ba tenwa ke Kereke e dumela fa seabe sa yone mo setšhabeng e le se segolo ka jaana e na le bokgoni jwa go aga motho e bo e rotloetsa mowa wa go itirela. Go kolenka le buang le bakao lengwe ke gore go a itirelwa o se ka wa emela gore go tla nna le motho o tatang a go direla gore ke encourage ma gospel botlhe go tanetso tsa lefatshe gore ba e leke gore ga go nna le ditiro tse di ntseng jang ba tsenye matsogo re eme ka dinao ga o sa itirele mo gore motho o tsewa serious ka gore o itsa serious le ene. Ke lekgetho la bobedi mogwanto o dikilomitara di le 5 o tshwarwa mme maikaelelo ke go dira ngwaga le ngwaga go leka go kgobokanya madi a ka thusang mo ditirong tsa kereke. Terry Makgoeng, Botswana Television, Francistown. Mo go tsa mafatshe a sele matshwititshwiti a batho kwa Somalia ba dirile dipopelelo ba lopa gore go tseelwe dikgato batho ba ba nnileng le seabe mo polaong ya batho ba le 37 le go gobadiwa ga ba feta 200 kwa marekisetsong a dijo le dino a mo letshitshing la lewatle kwa Mogadisho ka la botlhano wa beke e fetileng. Mmuso wa Somalia o supa batlhabani ba Al-Shabaab ka monwana ka tiragalo e. Mo maitsiweng a la botlhano monna mongwe o ne a bonwa a siana fa gare ga batho mme ga tloga ga utlwala phatlakano. Monna yo o tlhokafetse mo tiragalong eo ba neng a na le bone ba le bararo ba bolawa ke mapodisi mme a le mongwe a tshwarwa. Tiragalo e ke e masisi ha e sale ya Phalane ka 2022 kwa go neng ga tlhokagala batho ba le 100 mme ba le 300 ba golagala. Mongwe wa babopeledi mme Khadijo Ali a re ba ba dirileng tiragalo eo ba ila lehatshe leo. Re tshwanetse go lwela lefatshe mo babeng le go le sireletsa mo ditiragalong tse. Lekgotla la ditšhaba le lone le kgadile le sa kgomathi tiragalo eo. Mokwaledi mogolo wa lekgotla leo o tlhalositse fa hutsafaditswe ke gore batho ba kwa Somalia ba tswelela ka go ralala diemo tse di maswe tse di dirwang ke ditsuludi. Ditiragalo tse di ntseng jaana di tlwaelesegile kwa lefatsheng leo. Ka ngwaga wa 2021 lefatshe la Somalia le ne la nna la boraro mo sekaleng sa botsuludi mo Aforika. Morago ga tiragalo eo, Tautona wa ko Hassan Sheikh Mohammed le tonakgolo wa gagwe Hamza Abdi ba ne ba kopana le ba itshireletso go tla ka ditsela tsa go gagamatsa itshireletso kwa lefatsheng leo. Laonele Gwale, BTV News. Motsana wetso wa iseo ka sewele ka go rialo tla re dinele go se gonkwena re be mo dinakong ka tsa metshameko. Tla ka go leboge Lucia Mekere Madume wetso jaanong ka go rialo a re tsena mo go tsone tsa metshameko. Setlhopha sa BDF 5 se fentse sa Dolphins ka 71-70 mo motshamekong o neng o le mašetla wa Ligi ya Botswana Basketball Association wa Division 1 wa borre o neng o tshamekelwa kwa Baisego University. Khomotso Sefako wa latela. Motshameko o tshimolotse tola dithase mo kotareng ya ntlha jaaka dithopa ka bobedi di ne di lekana mašeta di fapanela ka tapele go fitlhela ya bokhutong di ngangane ka 1919. Kotara ya bobedi ba sireletsi ba Leki Defense ba sa taolwa motshameko ba nosa di-basket di le 20 go ya kwa nakong ya go ikhutsa ba tshwara ka tapele ya 39-32.
the Finns ba seka ba thola ba le ba ko morago ka tshameko ente ya garua luak ga mmogo le Kesao Bakandabanyane yo oketsa katapele ya bone go nna 56-49 kotareng ya boraro. Kotara ya bone e bile la bofelo ya tae kgatisa jaaka sethopa sa BDF se boa ko morago se tswala sekgala bobedi jo bo iphithela bo farologangwa ke ntlha le nngwe disekonte di le 10 pele motshameko wa bokhutong. Le fa go ntse jalo seo se na sa tsosa kgaruru sebakanyana gore motshameko e emisiwe jaaka dithopa di ne di sa itumelele ditshwetso tsa motsamaisa motshameko. Kgabagare ya re motshameko o tswalela sethopa sa BDF sa nosa dintlha tse pedi tsa botlhokwa go fenya motshameko ka 71-70. We started very well. We were in control from start to finish until the last 10 seconds. I think it comes down to experience. You know, we have a lot of young guys who haven't played games. Re simolotse sente re tshameka re tshware katapele ra tloga ra itebela re latha motshameko mo katareng ya bofelo re le batshameki ba thwatha ba botana ba le mokawana o ka bona gore ba santse ba thaela hale re bone diphoso tse ile gore ra go leka go berekela mo go tsone go ipaakanyetsa motshameko e latelang. You take a bad shot mo basketballong, it becomes a fast break on the other side. So we did that a lot in the fourth quarter because I feel like we have a lot of good players. Dolphins and BDF, they gave even the spectators a very good game. Sometimes after everything is the officials. So totally sometimes I always tell people, let the best team win. Let us not try to decide. Motshameko wa Dolphins le BDF ke mengwe e metona e bile le masheta mo leking ya basketball. Ke sone se o bonang balatedi ba tile ka dipalo tse di go godimo. Le fa re nile le kubetsano halele ba tshwara diphala e ne le motshameko fela o masheta. Ngwago no re eletsa go fenya league ke sone se o bonang ke kwadisitse batshameki ba basha mo stopeng. In terms of spirit of oneness and stuff. Tota senga so bolang gore tota my intention this year is to win the league. Enzile mo metshamekong ya maabane e le ka go bomme sethopa sa BDF 5 se padimotsa sa Dolphins ka dintha tsa 54 kgatlhanong go tse 46. Khomzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Fa re tsena mo go tsa kgaisano ya Olimpiki e tshwaretsweng kwa Paris sekgantshwane sa mabelo sa monogae le tsile tebogo o iponetse phatlha kwa tikologong ya seka makgaolakgang a borre a 200 meters morago go fetsa mo maemong a ntlha mo nakong ya 20.10 seconds mo dihiti tsa 200 meters. Makanakaishe Charamba go tswa kwa Zimbabwe o feditse mo maemong a bobedi mo nakong ya 20.27 seconds fa Filippo Totu wa lefatshe la Italy a feditse mo ga boraro mo nakong ya 20.29 seconds. A jaanong re lebe dintlhakgolo tsa lebelo leo. Off we go then. And it's not the best start from the Zimbabwean Charamba in the black. He's been overtaken by the man from Botswana to